Assalamualaikum teman, rakan semuanya. Jumpa lagi sama saya BM Club Channel teman. Alhamdulillah kita berada di Desa Suabakung teman, di selatan. Kita lagi pantau perkembangan Desa Suabakung teman, rakan semuanya. Kita bersama ini teman. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, semuanya, sampai sini video kita sore ini, penampilan Suabakung saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.